omukoro gubiri gugendere kurundana sente kombeka ekyombeko kishamaza aishomero ya St Peter's Secondary School Nyarushanje rukushango mu district ya Rukungiri gutankenya ikitambo cya misa ishomere bibase kuba orukiri rw'abantu bona abarijamo bakaza kwigiramo bakija kwegesamo bakija gukoramo emirimo itagemwe nemwe timbise mukama revision planning ikintu kihango kugira ngo twaturorwa muri kizimbe kiri kubi tudashobora twaranza ikira hasi. This project that we have started so that through your blessing, we shall be able to obtain money to finish this building. Action is what comes out of your mouth, what you say, and what other people say about you. Those are the three things which summarize the character of each person. okuja bebembezi ekyombeko ekibarikwenda kwombeka omwanya ogu nikyo kuhezaho billion emwe na million ezirengire omuri bibiri. Nabaletera my contribution in cash of 3 million. konkeri izoba twantandika kweyambisa all the students n'abajenyi bake abo twagiraho twabasa kushoroza miliyoni 30. St Peter's Secondary School Nyarushanje omwanya ogu nabwe bainvajaguza okwisa emyaka 40 bari ombuhereza aha musingi gw'ekereziya kandi obakwatirwaho na government. Twagaruka hirwaro rishaka Adventist Hospital irizo ombutongore batandika kwatiraho abantu abatoni bateganisibwa endwara zitari zimwe na zimwe. Bisha kwatira ruhumuro nabwecho owashaga orubasa kwayikirira ruhumuro arebe muyashera yazayo aharwa kabiri bisha kuzakanya bwanga umutoma nabwecho waba washango uhereza baheze kandika uko abantu babinji mnonga tutatizo umutima ngo oze ruhumuro ningoze kanyabwanga health center. Nza kusaba ngo abantu bona bakuru n'abategeka batwasireho reka tuzombere umuringo ogoko gwa national health care coverage ogura twate kutungira abantu bakabasa kutunga uzanjabi no hereza bucereka rombwire umagukurinda ndwara zikakura. Anitwe nka district CMH korwaha kandi impamya ng'ebintu nibiza kugenda kurungi. Eki bakyeta free medical camp kandi nekyo kumara evero bishatu.